Angažovat ćemo se sa svim zemljama da ne promene svoj stav o Kosovu, sa svima sa kojima možemo, sa svima sa kojima stignemo da razgovaramo, jer ovo je u neku ruku i trka sa vremenom. Oni koji pritiskaju ovoga trenutka oko 50 zemalja sveta, možda i više, da promene svoj stav o Kosovu, imaju daleko značajnije resurse, daleko značajnije kapacitete i potencijal, da kažem, da utiču na te države. Mi ćemo učiniti sve što je do nas. Mi ćemo, ja verujem, učiniti i više nego što mnogi očekuju da smo u stanju da uradimo pod ovakvim okolnostima, ali ja sam duboko uveren da nema drugog puta. Vlada je danas po tom pitanju jedinstvena, nema povlačenja, nema odustajanja, nastavit ćemo da koristimo sva pravna, politička i diplomatska sredstva koje su na raspolaganju suverenoj državi u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta na način na koji bi se svaka druga demokratska zemlja ponašala.